Tudruok mar Safaricom oyango chenro motisi ni M-Pesa sokoni kaka yorno mar ringo higni 18 nyaka ne chak chenro mag M-Pesa. Kambino ka omakore kod kambi mar Royal Media Services ne ochako wuodhno makadho wadhi nam chumbi e chiro ma Kongowea ka gigeto ne johala kod joma tiyo kod M-Pesa pacho ka indie kama ne gichiwo mich mopogore opogore. Wuodhno sani koro chomo chiro mar Miritini mani Mikindani kod Changamwe. It's a celebration as we mark our 18 years of M-Pesa. It's celebrating our customers, both our individual customers and our business customers. M-Pesa creates an enabling environment for businesses to thrive, for individuals to thrive. Kwa hiyo miaka 18 imetusaidia sana juu ile wakati tulikuwa tukitaka kutuma pesa, ile miaka mama yetu tulikuwa tukitaka kutuma pesa mpaka tuende kwa posta, itakaa karibu wiki nzima, lakini ya saa hiyo tu bora amesema anataka pesa. Hata wale ambao mko na till pia vile sasa hivi tukiadhimisha miaka 18 ya M-Pesa mmeletewa mazuri. Kuna taasi kwa wale wenye pochi, unabonyeza tu *334#. Tunaanza hapa na wanabiashara. Tumekutana na taxi drivers kwa event tunaita Sapphire Connect. Ni opportunity ya kuwasaidia with networking, opportunity kuwasaidia kufanya financial literacy, digital literacy.